wabarakatuh. Kita lagi di Taman Cimanuk ya guys. Kita ke sana ada apa? Guys, kanan kiri tanduran semua. Tuh guys, tuh kanan kiri nih apa sih, kan rumput. Namun mana mas? Oh, baik khawatir anu lemot mening. Tuh guys, ada apa ini bacanya? Putri Bunga Krisan, yang punya Krisan. Guys, kita menelusuri sampai ujung. Wah, ruwet kenangkin baik. Kita coba kita menyelusuri gorong-gorong. Ada apa guys? Terus sampai mana apa? Sampai mana ujung? Pendelang 5 menit kayaknya video ini anggap bes ya. Anu lagi macam dulu ya. Oh guys, kenapa ku cuma nyoting anu, nyoting alam dulu, nyotingkan pakai set lah mana mini hutan. Asyad Asyhadu alla ilaha illallah wal hayyul qayyum. Wis mana semini doang balik maning. Wis pahin. Ayo Taman Cimanuk Indramayu alot pisan. Nggak foto mah bagus. Gini mungkin nggak foto prewedding bagus kan? Nggak foto prewedding mah bagus. Mungkin Ayo subscribe foto kene. Order baik kotak foto playhack tapi ya. Nggak foto anu mau bagus prewedding ya, kayak anu kan kawinan dua apa marak bae mene alamat ini anu jalan apa sih anu di Sudirman anu apa yang emang sindang lah buan alun-alun Indramayu Taman Cimanuk alamat deh. Jangan lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.